dobrodošli ljudi u moj prvi klip. Ja sam novi na Balkanu, znači radimo skateboardom da se vozimo po ulici. Imamo 3 kruga. Ako padnemo sva 3 kruga, znači da smo izgubili. Znači, ostavite subscribe, like i komentar. Znači, sada samo tako vozimo skateboard. Samo da prođu kola. Da, kola i male. Samo ovaj neki Peugeot. Znači neki Peugeot, Zafira. Još imaju zašto, daj da vozim ovaj skateboard. Gledaj ga, to je potan, vrate, ovo je potan. Znači, ne se ništa video sunca na vezu. Ali nema webe i... Gore u jabuke. Feki! Znači, prvi krug je završen, imamo još 2. Da. Pari kova me pođe. Kova, babi, kova. Kova, da. Čekamo da prođe kola. Ima 1, 2, 3 kola. Znači, samo prođenje kola. Vidite, tački, brate. Dobro, znači, Kova. idemo. Još 2 kruga. Snimaj gore gdje tu snimaš sve. Znači, idemo drugi krug. Haha, papuča. Znači, ljudi, tako se govori, znači, ma gdje to snimaš opet? Ti. Znači, ljudi, neke cigange, ne znam šta radu, znači, Ali like radi. Znači, sada radimo, ima još jedan pokušaj, jedan put sam ispao, jedan put dobio, još samo jedan put da uspem, znači, još jedan put. Ako hoćete neki drugi, na primjer, challenge sam mog brata Rašu, što mi je sad svima. Evo me. Znači, to je on urak, da snimamo, na primjer, neki futbol challenge, penalty challenge. Če vidimo to, napišite to u komentar, pa vidimo sad, idemo još jedan. Znači, samo još Pari kola. još oseka prođe. Da, ovdje mala auta. Vidi ga, bre. Znači, ljudi, ja nemam za skateboard, da vozim skateboard. Pari kola, be, kola. Kako ste me, brate, nisam vas Nema baterije, ima malo. E pa dobro, brate, znači, i vidimo se